sang le tlang sang atanga INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule September ni som pani pathian ni ania indam tlan theu kan be se Myanmar ram chung chanchin langsar zual deuh kan an update lenga news then khat hi chu a hun laia ti chua the ani thin lo wangin kan puan tlai pha ve ta thina kha min lo hriat sakram don nia September ni som pakhat nimin tlai dar nga pel fel khan Mandalay khopui kando chi chak road 85 a duty terrorist te chu bom ne na be an nia thile hliam pon om nual ni in an soi chanchin chiang takero an the thei mai ri lovani nizandar sari vel tho khan Mandalay khopui chenmia ta se township ong ta venga zirtir tu CDM thlop du lo pakhat chu warning an pe nge an thel deuh nge ni a in an bom vele a tuntum hi avoi thumna ni in an soya awan ne na lakal tluang aniang engtina om em lovani rengun le Mandalay khopuya hian tun lai chu bom pu ka tam khop mai nimin tlai ve khan myong kung lama an veng lal pakhat pon ka phlum le bok nimin tu dar sari rik don vel khan rengun khopuya vehicle license registration an siam na office a bom puak le boka langta ya township lama bom voi thuma puak boka chuta chuan terrorist sipai mi pahni an thia midang paruk ayatlem loven hliaman tuar bokani September ni som pakhat ni zanda rukle minute somli vel khan mayan kong township veng number 1 na an venglal o seintong anti chu thingpui dora athut mek lain silaya ka hlumani aruang hi damdoi in lama an phur ni an soibok Kamayut information in a soidan chuan September ni som pani tukin khan rengun khopui Kamayut le Takitra township lama bom puak le boka thile hliamero an omlo ni in a soi tin nizan khan Bahan township a yita siro ta in pakhat chu sipai nan dap boka nu pakhat an zong nia soyani a an mizonan mu lo wangin anu le pa le midang pakhat an man ta zok nia soyani September ni som pakhat nizan khan Makui region Natmau township huam chunga Maitel Tower pahni chu Vishnu PDF ten anti chele a tin tukin Varmalam khan Tower pahni dang anti chiat pelle nia soyani boka nizan khan Tower pali anti chia ani chu Sakain region Khin U township a Kotun mi nine anti telin mi pathum chu nimin khan terrorist sipai ten an kaplum heng mi te hi September ni som pakhat chunhudar khatvel khan sipai nan mana an hruaya konglaka an kaplum tahlom ni in an soyani kan soi to ang khan nimin tuk po khan bai kami veivak mi pahni po sipai ten an kaplum ringot to ni Khin U lam mi puite chuan terrorist sipai te hi civil mi te chunga an nun rong zual zel ni in media nen lama an soi ramchung mun tina boina chuaka ani la soi thai mai lo atam sot le ni hi nimin pia September ni som po khan myong township lama indona chuaka tlai lamdar thum matanga dar nga inkar vel khan anin ka pani sipai pahni le kongko mutu dalan pahni an thia sipai lam hian civil mi PDF po nilo mi pasari an that ni in myong township PDF te chuan nimin khan an soyani nimin September ni som pakhat khan Makui region So township lama indona chuak boka CDF yo PDF te le So township PDF te tang kopin terrorist sipayan kapani terrorist lammi panga an thia palidangin hliaman tuar bok Makui region So township a hian terrorist lampo hian sipai motor pakuazet an lada a indona hi alakal tluang dona ang khop mai kan ko lam chanchin hi a hloma soide warem chang in arin ome an buai dan hi akal tluang view maya an lainat om hlom hle ni kan ko kong pui tluana khuwa te hi an lainat om hlom hle sipai lamin kong dunga kho om an hrut zela wangin min ta khuwa nan kha khuwa te telin khosom pathum velami te chu an plan bo zauta a PDF te ne na anin do nu hian sipai terrorist lam hian nan kha telin khonnia in somnga lai an hal chiat saka civil mi then khatan kap hlum boka tin khuwa chu sanaral tlan te po andin mun hi har sa hle ni September ni kuwa atanga tlan tran khan nia
an tlan nuian sipai te hian an in an hal sak lomani atlan ve thei lo te an soi sare thei hle boka man ni lampo khan nan kha khomi putar an soi sak tur lovina thi der ani kha min ta khopia loka om kung jwa an tia po nimin khan ruang thum hliam nu ma le an kuta an phuar na nen an mu bel le a ral thuam le na wangan nun na chan midang pathuman ombok ni in nimin khan VOA palayan thil bokani nan kha khuwa hian budeng khol te kudam te telin in som nga vel an hal ral vek ne soyania talin khuwa an hal boka makui region kanko district huam chunga hian akha to kin sipayan lut rengani indona wangaral tlan hi sing chuang an omto kanko township tuna kan soime kanko le kalemiu inkar kong puidung tluana om te hlo khuwa po september ni som pani tukindar sari vela tangkhan sipai hovin an hal sakle a khomi puite hi an tlan veka wangin rala tanga thin phu dep depa thlir ti lo thil dang han ti theile han ti ngam a om lem lova PDF le sipai terrorist te hi kanko kong puidung tluan a hian an la in kap na sa hle ani nimin september ni som pakhat khan terrorist sipai te chuan passenger phur motor pali le motor te pakhat mangin kanko lama hian tha an tho bela mase kong laka PDF ten bominan lo lambuna terrorist lama tangin an battalion commander telin sipai engemaw zat an thi ani hetianga sipai lamin civil motor an mansak zel mai hi andem om hlea motor nei tu te tan po han hnial ngamani don boxi lova a buai thlak hle don ani voin po khan kan ko PDF lam chuan kalimiu lama tangin eng motor ma kan ko lam panatlan lo tur atlanan oma terrorist hawan om bok chuan kan beizel mayangai dona in vui theilovang ti in thuan chua le nge ni Chin state than tlang township lungler khuwa sipai kem nimin pia terrorist lamin thona nena an be hial kha CNF le CDF ten tukin lam khanan la felta ni in an soya sipai la chun te chu CDF lama an pakai ta vek ani an pakai ta vek hanti mai la sipai hi an tam to lo ngei na rin oma an sahim na na in pe in an CDM ta ani nge yarin ome hetiang deuh hian min dat CDF lamin makuim nu keman lak tum July ni som ni le pali po khan an sipai lal tein thai le hau te chuan lo dan po tum lem lovin CDM lama an tang hala an keman hal che ngala ni hetiang hian hlotlin na om ma se le lama chuan PDF lam chana that po le terrorist sipai te hian that ho bel zual sovin mi puyan ren lo so thin boka ei hi chu apoi deuh thin ani hi National Unity Government lamin sipai dorun puya puan nuin dipeyin lama po minong la na hote daw tutur sipai pol thar kalung army anti chu antin thar vele a minong lan hian daw tura puya nga sot le ni he kalung army ya hian mi zanga le som pasari an oma sipai pol tharan din ti an puanga ni he kalung army pol tharan an din that le hian sipai lal som pasari la yan tel nge ya khopui le thingtlang mun tina indaw na machon tura anin pe thu an soi he pol hi antin tran ni tak chu okas ninga khanania okas ninga le nimin september ni som pakhat inkar khan terrorist sipai foinga an ka to thu soin terrorist zachuang an ka plum to ni an soi bok sipai lam chuan Myanmar ram chung boina an lo chin chia dan an soi veta a an ni lamin an soi dan po hian bom puak le thil dang ngai nom lo tak tak hi an lo chin chia tam ve khop mai an soi dan chuan February thla atanga nimin pia lam September ni kwa thleng khan bom ti puwa voisa ni zathum le som kwa a om to a tawar ti chiat hi mun somruk le pariata om anti boka hei hi September ni ko thlengania nimin le nimin pia voin lama thil thleng te ro ala huam lovania silai manga PDF te ne na indo na hi voice thum le pali kheng to ngin an soi boka mi zasari le som kwa le pakwa an thi to a zasari le som ni le parukin hliaman tur to ni in an soya hei hi sipai lama soi na nge PDF lama soi na ti ero achiang chialova sipai thi to zat soi na nia ngai photang u PDF lamin sarkar in le office an ti chiat zong zong hi voice thum le voice somret le paruk athleng to ni in an soi bok
kong pui le leya bom kam hi voiza le somsari le pahni ani to anti sikul le zirna ina bom puak hi voizali le paruk a omto anti le boka covid-19 en kol na mun an be hi voisom ni le pakhat ani to anti bok anep lo ve hle ni hi am group poll som te in to khom na PPST meeting online manga an nei chu September ni kuwa khan an zo felta a NUG in September ni saria rampum huwa pasipai dawa puan chungchanga rambuai laya politics thila malak na danglam tak anga an ngai thu an soiti kan video masalama khan kan soi thuak to a tun ma zonga sipai dawa kum kha le chen khosa a harsat na le hre om na tin reng an paltlang nu tuna heti te maya thumum thatak po soi hlei theilova doi o chuani om taka ngai thei tura rawan rel hi Myanmar mi puitam tak chuan an dem le ni politics thil chu political dialogue manga chin fel ni se an du ti an soi khan dema hlo hle ani hi sipai in thu nei na pong lak tir khan nam sipai pol then khatte chuan NCA nationwide ceasefire agreement hi atop to angin an ngai hial khania chutiang lam hoi chuan thuan chhuah hlomani kha mi puilam po hian NCA hi atopa an ngai mak to boka han soi se lo chi po ni lo ve reng boka ni mase PPST member zinga pa u nam sipai PNLO ho to pa u khun o ka chuan hetianga mi pui dem na om hi chu ramdan le raikal phung mumal takan riat tok lo wang mai mai ani atia chuti lain dan lama mi thiam tak u ong tru anti chuan tuna ramdin hun en hian politics thil hi political taka chin fel chu du hle maila a thei tat lo wangin NCA chunga in nga hian omzia nei tak tak thei chuang lo ati ve thunga dan le hrain rawa rel na hnuaya ramboi chin fel tum chu thil ni theilo top turani ati bok Myanmar mi pui tam zo kin sipai lal na pai thak tumin an thei na zo na tangin na satakin an beya chuti laya revolutionary pol ming putu ber PPST zo kina mi pui du dan ne na in kal tak maya rawan rel ve thung hi chu ti in tun tuma PPST ro rel na hi a social na sa hle ni PPST kan ti a hian KNU le CNF te ho telin nam sipai pol rang so man in hlom kho mani engwangin nge minong line hian thu nei na pong lak tak mai ti kha Myanmar ram boi tir lama khan chiang lo de uro in kan soi to a minong line an thu nei na apong lak chan kan soi nem nge tu pakhata om le a chu chu u bu bu u anti Dala Township constituency atanga thlantlin tun naya President Xi Jinping an ramrang party ruai tu te in mu khom na asiama NLD palai ai o kal ve ta kha pa thu soi khania ubu bu u chuan minong la na chan chin thu nei na pong lak chan hetiang hian toi te in soya minong line hian sang ni le som ni le pakhat February ni khat a thlen ma ni thuma NLD nena palai aron tira ama in president na thok turin aron dilani mase NLD lam chuan an lo pom thei lo wangin hetiang hian ral thuam mangin thu nei na lak sak tamai ani atia he thu hi ama ububu uwan Mekong News Agency nena asoi nge yani president ni chakina tui hal huama hetiaram thu nei na pong lak mai po hi thil dangani lo thu nei na a chil wangani ati athil du president ni na chu kan pek theilo wangin adu duina khosata a chuan lama zong kwal vel mai ani ati bok a soizela minong hlana hian thu nei na a chilawangin kan ram chu hetiang din huna lo omta poi takani chu wangin tu man hnung hi zui lo tur tuna sipayala tang zong te po hian mai mit chin san mi ula a hnung zui hleksu ati bok hetia thu nei na pong lak nu hian minong hlain chuan NLD party thia atum le ta zela ma se China hian Myanmar ram politics in lumlet zel le aram miteril rusu khlek enin NLD thia hi chu a hlok pui lo zok donin hrianiang chutiang zonga sipai council chet chu adu le der si lovani AAPP laminan chin chia dan chuan terrorist sipai sual kutur thi hi civil mi sangkhat le somriat anting le to ole tuntumatana Myanmar News kan anti chua thei chu khati zong kha ani a kan channel min hlut saka kan news update ang te atop thlenga
min lo thlir sak thina wangin thlir tu te inza chunga kan lo me